Assalamu alaikum ардактуу Ошкор YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар. Бүгүн 2022 жылдын 6 февралы биз Ноокат району Исанов айыл өкмөтү Жаркоргон айылында Аламан улакта турабыз. Бүгүнкү Аламан улактуу Ошкор YouTube каналы менен чогуу көрө аласыздар туугандар. Дегенде эле Аламан улактын сорундарын көрсөтүп кетсек, бул жерде тайлар турат, портерде 10 баш тай деп айтылган. Канча баш торпок берди? Мына ушул машиналар беми? Баш байгелер. Бүгүнкү Аламан оюнунун баш байгелери экен. Жигули автоунасы менен УАЗ 2199 сүлгүсүндөгү автоунаа бүгүнкү баш байгелери Аламан улактын. КамАЗга келип тай аласың, тай! Баракелде жигиттер, мына сорун чоңойду. Тай кетти, тай. Кимдин жалында азыр жакшы көрө албай атабыз. Түшүп калган жокпу? Баракен, айда эми КамАЗга карабай да, баракелде камчы басчы, камчы бас. Бас. Алыш полбанын жалында, алыш полбан, бас алыш полбан камчыдан бер. Баракелде, мына кыргыздын накта карабайыр атыры ушундай болот. Бол, бери, алыш полбан, бери. Бол, калганын кал. Машинага чыгар. Машинага чыгар алыш полбан. Калганын кал, мына жаш назад, аркага. Полбандар артка. Сонун ал салган жалдагы гана полбан келет. Ким ашырат? Акыл, тездетсеңер ашырган. Алыш полбан, жакын келгиле. Мерден киче качып алабыз, полбандар. Кайсайын? Баракелде. Ошо областы Ноокат районунун полбаны, Көкбел айылдын батыры Алыш полбан бир тайга сорун салды, бир тайга. Жылдыңыз кез. Бир кол чап коюңуз Алыш полбанга. Вроде веси бир 70 килограмм караңыздар, таталакайдан ат күчтүү болсо, өмүрүңүздү берсин. Астыда минген ат. Алыш полбандын мына өзүнүн карабайыр аты менен Акжал менен бир тайга сорун салды. Баракелде Алыш полбан микрофондун кичине бирага жыластагын. Мынабы Жаркоргондук полбандарга дуа бересин иншалла. Ассаламу алейкум. Жаркоргон жамааты. Жетилеген максатыңыздарға жетиң. Ар дайым жакшылыктын үстүндө ойноп күлчүрөңүздөр. Амин. Баракелде, бизде өзү полбандар азыраак сүйлөйт. Тайды мына судьялар алып барып берет. Алыш полбан, алыш. Атты минип пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам 7-нчи көккө чейин чыккан урматтуу жамаат. Ошондуктан ушу жылкыны асырап баккан эч качан кем болбойт. Бу атты баккан, ошо ат ээсине эң көп зикирди айткан бул ат болот туугандар. Ошондуктан мына палмандарга бали деш керек, баракалла деш керек. Ошондуктан ушу аттарды жакшы багып, жакшы минип жүргөн бул ат адамдын канаты деп коюлат. Ошондуктан урматтуу жамааттар, мына бүгүн бизги тойго мына алыстан, таластан ат арытып ушу меймандарыбыз, туугандарыбыз келди. Ушуларда бир сыра жоктоп алдык. Эми мындан буяка ушу жакшы ынтымакчылыкта жакшы оюн куруп беришиңерди биз суранып кетебиз. Экинчиден ушу куш келипсиздер. Эми келген кадамыңыздарга Аллах Таала көп сооптор тагылган болсун. Ар дайым тынч болойлу. Ушундай бир жакшы тойлордо жүз көрүшүп жүрө берели. Аллах Таала баарыбызга ушундай бир ыймандуулук берген болсун, ынтымакчылык берген болсун, ырыскыбызды кенен кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Акыл. Немет полбан Кеңештен келген. Немет Кеңештен келген. Кожекелиге, Маматкалыга азыр сөз сүйлөйт. Алмаз полбан, Уларбек сен дагы даяр тургун. Алмаз сен Уларбек ашып бересин. Машалла. Баракелде, машина кайда? Машинага полбан мына 2-нчи номерде полбан келатат. Намаз акебиз, намаз полбанында чыгарыңыз. Таза дейт судьялардын сөзүн угабыз. Албазка келди, роудун начальниги. Роудунун начальниги. Кушу полбан алыңыз, кушу ким кушу?
Үлgü algıla mına namaz palvandan. Südyekeler sen tınçırak suranış. Tınçırak. Geliniz namaz palvan. Geliniz namaz palvan. Namaz palvan jakыныраак geliniz. Barakeldi. Oş oblastta Nokat rayonunun palvanı, Arbın ayılının batırı, namaz palvan. Koça koyasa namaz palvanga. Aksakallardan uşunday biz ülgü alalım. Barakeldi. Jodar palvanın atı menen mına namaz palvan bir torpaka sorun saldı. Ömürünüzü versin. Arbındın batırı. Geliniz. Toyelerin mına daha aşağı turan konuklar var. Gelgile jigitler ayda ber ayda. O bugün kim kamçı joğottu kelgile? Bizge kelet kelip verelim. Kim kamçı joğottu mağa kelip jolsun. Kamçını tanısa alat. Tam şuru olayın ulaqtın. Tartip var özü turtturuyoruz ya. Görüңүздөр. Daha emni yerden daha bol talayga ulaq жүрgüzöylü. Hayda Kamazgayda polvon. Kamazgayda. Koy otur. Jetip kaldı. Uşu yerge çeyin ala almadılar mı emi talaşpagıla uyat emi. Hayda polvon hayda. Vaqt ketdi. Kim kamça boldu esep. Talaşpa esep boldu. Boldu bir ayda palvan maşallah. Boldu talaşpa değil talaşpa boldu. Talaşpa. Talaşpa boldu uyat emi. Talaşpa vakit ketdi boldu esep boldu. Südyalar aylanayın südyakalar. İçine karap koymaysalar var. Südyalar bir yerde vapşe işte geç yok. Akıl özü cay karat bir ağam. Narağıl karağızlar. Maruz жазgıla jügön şıpır dedi. Ulaqçılarga zapadlı arız жазған. Kamçı menen töösүн ayırıp taşlasa dagы болот da ulaqta dep kete berет koy. Ол jügön şıpırgan вообще. Bara polvan kimdin жалында? Omatыңарды берсин polvanдар. Биздин бирөөгө жамбастандай жок тура түшүнгүлө. Биз оюнду ширин өткөрсөк деген эле ой. Эртелетип ашыра турган коноктор көп экен. Эртелетип ашырып ушул силерге жакшы сорундарды жетти. Südyakeler жетелеңиздер эртелетели. Келип калды эчкиге сорун. Тугандар убакыт кетип атат. Мына тайлар калып калбасын, машиналар калып калбасын саябыз Турун сайып берели. Ay молодец, çıktın bana bir ayda polvan. Arka öpme, bir ayda beri, solga burçu. Namazake beri jetelen emi, beri ay молодец. Sudyalar jetele verin, beri jetele. Sudyalarım protiv okşayıp çıktı. Narı karaptaydı o da. Bir ayda beri jetele jigitler torpak tutuşur öyle. Maşallah. Gel ulakta. Jigitler vakit ketdi, sorun saybaylı mı? Жүрөөресиңер ушинтип. Sorun sayalı, çoң palvanlar. Kamazga жетелегиле бери. Судьялар эсепте бергилечи, эсептегиле маштага алып келсинчи. Судьякелер. Кел чыккыла эмнерден ака мен айтам силер бирок камчы менен барып чучу дегиле. Эмнер бошотуңуздар palvanдар. Келиңиz. Ассаламу алейкум. İsa palvan келиптир мана чечте. Ay молодец, Кудай берди. Kuday verdi ben uşunu bilgemin de ukam, uşunu bilgemin ben. Boldu Esep boldu, çıkar Kamazga, çıkar Kamazga boldu, Esep. Teyip verin palvan. Kökbel'den selam palvan. Bana geldi, hoş oblastı. Nokat rayonunun palvanı. Kökbel ayıldım palvanı. Selam palvan. Koça palvan tap bingenler. Uşu yerde 500 maşallah. Yaşınız kançada? Selam ülke. 37 ya. Bırakçıka turbayız be. $100.000 berip ayatkan atı uşul. Kardar uşança hazır. Ablazikem satamele dese gelip julup kedet hazır. 100'ge beribeyim mükemmel deyit koy akam ha. Kim bu elden uğup otabız. Bizde Kırgızstanda kaysa at kançakça turgan bарын bileriz. Bizde informasiya var.
Men jumuşum oşo da. İskender menen Almaz palban. Ularbek jettiңби Ularbek? Almaz kam сөзсүз барат ошол жерге. İskender ушул. Ularbek'e deyt Almaz kam. Pilotas 100'ge kiriңiz. 100'ge kirip bileğinizde күч болуп şu at жалында жүрүңүz. Дайым at жалында. Torpok aşıp aka. 100'ge kirip daha kulak çalınız. Amin. Allahu Ekber. Ömrünüzü versin. Malades. Sizge adaşlam ketdi aka. Kudayberdi polvon bara keldi. At kimniki aka? Aslında bingeler. Eski nokat mı? Eski nokattan Farhat akesinin Namus kök. Namus kök. Bu ötkende de çaptın böyle. Ha maşallah. Bu atı görgönümüz. Farhat akesinin Namus kök degen atı menen. Kudayberdi polvon bir tayga sorun saldı. Bir koça koyup Kudayberdi polvonga. Kudayberdi polvon senin sorunun bir tayga. Живой tay akılı. Ömrün versin Kudayberdi. Живой bu ömrün versin. Gel ukan buna жақын gel çaylanay ne. Allah oğumat verse bana şunu. Bak şu yerge kızlar o sorunu sayar. Kudayberdi sorunu. Oldu hazır bana bütün olayını. Kudayberdi sorunu al ukan. Koça Kudayberdi balonga. Farhat dilisinin buna namus kök. Namus kök bu. Nopatın namusuna caralamadı gene. Kudayberdi uzatın o kök Gel çıkar anan giyinesek. O ne o balvanlar o narkamazga çıkargıla. Çıkar kamazga çıkar. Birinci aşırı yönetmeyli cemaat ukula hazır mına Mirlan Palvan Kaşkırlık kayra sahip verem de attır. Mına akemiz hazır mına 16. nomer. Jar korgon salga jalga taştap bersin жерге apar Kaşkırsa yağız. Sal jarga. Jalga say. Hazır sen Palvan ketpey tur. Palvan ketpey tur. Degen jeri. Özüň atıň Ruslan. Barakelli at kimdiki? Oşo Oblastı Nokat rayonunun palvanı Ruslan Palvan. Ruslan Palvan mına kimin atı dedin? Caniyak akesini mına Akboz atı menen mına 5000 somga sorun saldı berin sorunu. Ruslan ömrün versin ama igini koştop jelden aldın mı? Bileğinden küç ketpesin daim at çalında oynayıp jür. Allahu Ekber ma. Jar korgonluk ağalarına bir dua. O mina mına kamazını aldık ha. Hazır karıştırga kim ap kelet. Çoğu ulu hurmatly görüşçüler. Jerge taşta balvan Jerge taştagıla. Jerge taşta. 16. nomerde jüröt dagı ele deydi. Taştabayız be 16. nomer kime? Mirlan Palvan'ın atıdan tiriw Kaşkırsa yağız. Kamaz kap kelip tiriw Kaşkır algıla. Ablazka. Ablaz Palvan. Uğulbay da. Zor atı geldi, zor atı geldi. Allah her bir niyetini yaratanlar özün maksatlarına. Oşun değil mi? Ana ne şimdi geldi orada? Mına çıkıp kaldı. Koş sorun. Karışkır jana tay koyuldu.
Таластың қалысы, таластың біздің Мына İskender келатат. Судьялар келді. Мұнаке топ. Баланы беріп. Есеп талашма! Есеп талашма! Талашма, есеп бүтті! Bu жерге сен ала алмадың баланы! Çıkada. Команданы үстіне ешкімге бермейді. Ақылды бол, бүтті. Қайсы айлы? Ош облас Қарасу районы, Бағлан айылы. Бағлан. Ош областы Қарасу районының палваны, Бағлан айылының батыры, Медер палван! Қош сорынға салды. Bir тай, bir қашқыр. Қашқыр Мирлан ағасының атынан қойылды қашқыр. Бара келді. Медер ат кімдікі кө? Ноқаттан Баха әкесінің мына көкжалаты менен bir тай, bir қашқырға. Медержан, кел. Мынау елге, мына жаман. İşte kaçırma. Ağızbek bu, Ağızbek. Maşına koyuldu. Mına akıllı ayttılar, ne bu просто. Esen Kulbeke keliniz. Eseke keliniz. Eseke жерге düştü düşmedi mi? Eseken sorun veresin bakıl. Bir tay ha. Polvanlar. Talas oblasti. Talas şarından kelgen. Esenkul polvan. Esenkul polvan bir tay bile sıylanar. Polvanlar porterдің içinden karap en çoğun taydı Esenkul Bayken'in tanıdığı. Eseke kelin bu bizden Jarkorgon'un eline bir жақсы dua veriniz, batağınızı veriniz ake. Keliniz. Keliniz. Gel, akıl. Akıl. Başını koşuktu. Eski ötmekten bata veriniz. Şu okuman bata kavun olsun. Elci tamam olsun. Bizim atayımız şu Talas'tan geldik. Şu жақсылығыңызға тойға келейін ақыл. Сіздерді şu бедекке қауышсын, арғау қолдап жүрсін. Сол істеген ішіңерде иілік болсын. Esenқұл әкем мінген ат. Bizim mına ataқты Abbas Balvan ağağыздың қайманаты İskender деген atменен мына Esenқұл ağağыз көрдіңіздер апарымына таштап bir tayға сыйлауды бар екенде. Есеке, артқа өтіңіз студиялар береді сорыныңызды. Şu тайдың çoğunu таңдап бергілер жігіттер ұят. Бара келді, машинаға түсті мына көтеріліші автомашина Жигули. Топ Көтеріліші Жигулиге. автомашина Жигули. Жигулиге қайсыз балбанда келеді екен. Çoğu көріңіз туғандар. Каналдан алыстабаңыздар. Мынакей Жигулиге болған топ сүріліп қалды туғандар. Қайсы балван алып шығады екен Жигулиге. Каналдан алыстабаңыздар. Борқолық Жақып балван. Сізді мына жерде бір военный киімчен әкеуіз күтіп отыр. Сүрілді машинаға. Айда КамАЗға, айда автомашина, айда КамАЗға! Айда! Телешкенің болуын жарасын мысалы. Қайрақ алып қалды. Düşüp kaldı. Россияға салам! Bir қиқырып қояпшы мына Россиядан звонок қылып отыр. Үмітжан, ұқтың көке? Боп кеттің Үмітжан. Көрінді сразу. Бәрекелді атасының ұлдары. Айда КамАЗға палван, айда. Автомашина. Elçi palvanında оқшып кетіп отыр айтып қойын, қалып сөйлесер. Elçi mi? Aylanайын, ошоны көтеріп тұрса дағы нары қарап ат саласыңар, Мәрт болып өзіңар. Қойынша! Ана! Мана! Карабіл бар мı? Карабіл қол көтеріп қой!
Anam ne yakta жүрет karabül. Maşallah. Qandayсың балам? Ajaqpar polvon, qaysi aylal өкмөт? Qarataş ayыл өкмөттөн мына мектеп окуучусу 9-класстын баласы. Бишкекке барып, мектеп окуучулар арасында 1-5 эреңиштен алып келди. Bir tay утуп келди. Өмүрүн берсин. Hayda Kamazga! Ajaqpar бар бол балам. Келечекте чемпион болосуң. Улактындагы чемпиону болосуң, эреңиштиндагы чемпион болосуң. Атаңа ысык салам айтып кой. Ошентип айтсаң, атаң акылдуу түшүнөт о сөздү. Көк намыс деген ат бар экен. Өткөндө мына Саливада дагы жалгыз чыгып алып барган намыс көк деген атыбыз. Фархат ошо намыс көктү баккан. Фархат бар болсун, өмүрүн берсин Фархат балван. Молодец. Биздин ошо Фархат мына атты багып сууткан. Палвандан көп нерсе зависит этпей, саяпкерден зависит этет. Ат күчтүү болсо палван издеп барып, ака, атты эртең улак алып кел. Улак болот экен го дейт. Фархат өмүрүң берсин. Намыс көктүн ээси Фархатка ысык салам айтып койгула. Ысык салам айтып койгула. Майлы? Sürüldü maşinaga, Jiguli avtounasına. Sultan değil ki. Elçi. Beşliğe çeçmeyin. Yerde akıl var, sudyalar var. Sonra mikrofon veriyoruz buna. Maşına kalıp gelgen mayça yettat. Toppa doğru. Ture. Vermek sorun vermek. Sudyalar. Akalar, aylanan sudya akalar. 10 elge çılvaqlaç, 10 akar. Eldi barbarga aram. Fazla okat kılgın Allah'ım. Amin. Bismillah, teröt kettik şurada. Talaşma. Bu maşına esep bulmadı. Özünün sözünde elge tike karab halal bolsa, adal bolsa tike karab söyle, jel karab. Elit Stroy kompaniyası men jana Mırza degen inimdi makta beripmin, an bilbeyt ekemін. Elit Stroy degen kompaniyası var eken. Jana айтып атпадым bu көчөлөрдө асфальт кылып аткан жигит деп. Бул жигиттин кылган иштерин угуп отурсак, өтө элге мынандай благотворительный фонддордон дагы ашыкча иштерди, жакшы иштерди кылыптыр инибиз Мырза. Ошонун үчүн кимде-ким квартира Оштон, Бишкектен кайсы жалап аткан Elit Stroy'ga болсо барыңыздар. Түздөн түз Мырзаке, мен улакчымын. Карим ажы айтты, улакчылардын скидкасын бизге жасаң деп, туура бара бериңиздер. Барабызбы? Ай, молодец, улакчылар. Туура барыңыздар, улакчылар. Таке келдиби? Автомашина üstü $100. Jiguli автомашина кайра сайылды. Üstü $100. Tek cipke berбейт экен, күйөсүңөр бекер эле. Kayradan koyuldu Jiguli. Melis деген. Buna maşinaga gelatat. Azra. Rosmenen kesen birinci Kamazgay'da aylanan süйлөшөлү, Suranış. Çan olup et. Kamazga çıkar. Çıkar Kamazga. Kamazga gel, çıkar. Çıl arka. Oh, tuman. Al çıkar. Sudyalar ne oldu? Taza mı? Boldu. Sudyalar taza dese boldu. Ke polvan keliniz. Kimle aşırağız hazır? Akıl ke. Akıl kime akıl? Taza oldu da işte. Özünün akıl mı kel akıl? Akıl sen taşta peresin, neni sayaz ayt koy. Akıl mı? Akıl benim kara çukam he. Жақсы информация беріп қой чукам мен абийт етейін. Ақыл бері айдачы. Айланайын ел жүте. Тыныштан қылачы болды. Ақыл мұны айтып қойсаң ақыры өте тағы бар ма? Не саясыңар? Болды айда. Қандай? Болды түсіндім бар. Жерге таштап бересің ақыл болған. Жерге түспесе есеп емес. Ақыл аяқта автомашина aldı кетті. Келіңіз болған. Akalar
Biz de turuyoruz de. Ke kaçayım kame. Jıl çınarı. Gelin aka. Ulan aka merak bastırın aka. Gelin. Olmadığınızı versin. Maşallah. Jiguli avtomaşina üstü tay. Atlı jönünüz. Mital Palvan'ın balası Ulan Palvan. Ceriniz. Boldu. Hoşlanmıştı. Nokadır Rayanı'nın Palvanı. Ulan Palvan! Ulan Palvan! Koş sorun! Avtomaşina üstü tay! Olmadığınızı versin. At kimdik aga? Cerdeşmen Kuat degen. Kuat degen, özünün cerdeşi Kuat degen ağasının atı menen bir avtomaşina bir tayga akebes saldı. Baytorra da klitçkası Baytorra! Ulan Palvan olmadığınızı versin. Aylanayın akalar sözgö bergenge uğlu küçülük vermeye alsın. Degen ne degen sözü? Bergilemem la Palvan menet kılı bir maktaylı. Bastırıyorsunuzdur mu araka bastırıyorsunuz? Sorun beriniz degen bir saat gala oldu ya mına gördüğünüzleri. Özünüzlerden çıkan Batır Palvan. Yaşınız kaçada Ulan Palvan? Ha? 80'sin mi? 81. 81'ler var mı? Ay caraysiz gelin. Palvan. Gelin buna bir jakşı. Pozdravlение var. Assalamu alaikum. Mına alыс жақында келген меймандар. Мынау бүгінгі мынау тамашаны өткізген Жарқорған айылының жамааты. Бардыңыздар денсаулық. Мына шу бүгінгі азырғы бәйге насып қылған екен. Біреу өзім күшіммен емес. Мына шу жерде қарап тұрған бардығын күшімнен дәмменен салдық. Бардыңыздарға денсаулық қалаймыз. Мына шу жылымыз жақсылықтардың жылынан болсын, тоқшылықтардың жылынан болсын. Дайыма жақсы. Амин. Ниеттерде бардығыз 5 уақыт намазды оқып, мәчітте қадам ташыған инсандардан болайды. Амин. Аллаху акбар. Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Maşallah. Mına Palvan geldi. Ulan Palvan. Mital Palvan'ın balası, mına atası. Aga Ulan Palvan aldı şu maşinanı. Kulluk basın. Ulan Palvan. Koyeleriye metresi tilek maksatlarına geçsin. Allah'u maşına ketdi. Ulan Palvan'a ataktı Mital Palvan'ın balası. Hurmatlı görүүчүлөр, акыркы машина баш байге кош сорун кайсы балван жеткирет, ким таштайт, чогуу болуңуздар, каналдан алыстабаңыздар. Бүгүнкү аламан улактын эң кызыктуу минуттары. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Улат эм жакындайт да. Акын болман окшойт. Келсе көрөбүз азыр чогуу. Акын болман чыгат болсо. Келип калды кайсы палванда. Geldi mına. Kimde geldi at? Судьялар, meni qarab qo'yinglar, eseppi. Bo'ldi. Судьялар eseptedi, qaysi palvanda geldi. Hozir aka, siz duo beresiz. Palvonim, palvonim, el kutib qoldi, kechki suvga qoladi. Pozdravleniyalar keyin, islom. Keli. Esep qilamiz, qilmaymiz, biz az bermay qo'yishimiz mumkin. Islomjon, ömrüng bersin. Barakeldi. Noqat. To'xta, mana qolganlar aka, jilni.
İslam kalsın kalganın jıl kalganın. Sen ne jıl naraka jıl koyma. İslam özü kalsın aka jıl koyuloç. Palvanı ayıp durasınlar kayırden. Oşo Oblastın Nokat rayonunun palvanı. İsanov Ayıl Ökbatı. Pedro Vayılla. İslam palvan. Barakelle İslam palvan. Aslında Mingelan. Nokat rayonu. Ayıl Ökbat kaysılı? İsanov Ayıl Ökbatı. Törestan bizim elimiz bula Mırza Palvan'ın Baytoru degen atı menen mına İslam Palvan'ı ilgilik ecette. Maşallah Mırza Palvan, Törestan Palvan'ı Mırza Palvan ilgilik ecet buna. İslam ömrün versin, ömatını versin. Senin sorunu bir hasta maşına. Bir kol çabuk koyarız İslam Palvan'a. Attın esi Mırza Palvan, Mırza Bayinimiz. Eldin oğlum barakelde. Törestin atı Baytorra. İslam Palvan akırını sorunu saldı men buna ağama bir vereyin. Жақсы dua batağınızdı beresiz. Мынау дуанын астынан урматтуу палбандар коюп атышууга даярданыңыздар. Эндиги жылы ушума алда ошого чейинби өз семьясы менен болот. Barakelle İslam erkel ugam. İslam Palvan ömatыңды берсин келгиле. İslam Palvan amin. Бүгүнкү акыркы сорунду салган. Мушунча алды элдин тойу бул ширин той болду. İslam Palvan ömrүң берсин Аллахым. Экиңе бактылуу бол. Билегиңден күч кетпесин. Дайым ушундай жакшы адамдардын мына мырза инимдин Baytora atıdагы мүдүрүлбөсүн. Жакшы адамдардын атын чалып, жакшы сорундарды салып, элдин сүймөкчү баатыр балбан болуп жиберген амин. Аллаху акбар. Kim uşak taşladı palvan hazır? Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктабыз. Мына баш байгени Töөлөстөн İslam балбан алды. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар.